Wanona mishoro ikagushiriria maitho maku. Shamania na gikundi kireita Street Talent Africa mwena wa Dagoreti kiria manyitanire hari ukurania wa mishoro ire yoikaine ta graffiti. Bagisa gendika ritwa peace ruthingo-ini ruru toro ina giko tagaria andu ingi ota ku express gendika ritwa peace arafu gicioro andu aria othe mana rwira thayo thino na kuri horo wa thayo burudi wa Kenya na yothe. Ruthingo ruru ruri na mishoro mithemba itiganite na mbica iri na ndumiriri. Jomo Kenyatta, Jaramogi, Wangari Maathai, Mahatma Gandhi, Bob Marley, acio othe na Dedan Kimathi othe marogera peace thayo. Nikio ndamure ndimacoya niguo no mundu ka ona mbica icire ona ritoria rikitwo ni thayo akeuria andu aya marogera ki. Itanya ria mucori uria noe mucokaniriria wa gikundi giki riari kurihe Kenya hamwe thutha wa githurano kia mwaka wa 2007. Tugeba gicora karatathi gegataruku tarakataruka no ngio nithia ndote katathi gatigitaruka bitu thayo wa Kenya ndungirekania ndio katathi gugatarukite tucunje twina tatenda kurekania no arora demo icio ciothe cirio karatathi-ini kariku. Ona gutuika Mwangi ambiriirie gucora rikana kanini ndoe gucora ruthingo ruru rwari ruguciriria ndukuma icigo itiganite na oho rukoretwo rukimuguna muturire-ini wake. Ire kindu kiri 35 na yari ni athungu maumite France mokite research guku na Orange maika makioni ruthima kiona ruthingo ruru makiuria no sorete na ndakirio haha ri gitu na makini makihe wira ndimacore mbica yao riu mari athungu kenda. Kaingĩ mbica ici ihuthikaga ri njira ya guthakaria no gikundi giki ni kirataririo uria mbica na maandiko ma graffiti ihuthikaga rimwe. So graffiti is a tool of money, is a tool of having good backgrounds in music, and it's also a positive way to portray a message to the community. But sometimes we weka graffiti like environment like ya government kwa barabara ni illegal, but sometimes tunafanyaga for spread message. Gikundi giki ni kiuritie ciarere mari na ciana cina taranda cia ucori mahimbirie taranda icio kumateithiriria kuona uria bururi urathi ukurite niguo ruhonge rwa ucori rurakura. Highest amount graffiti nishaichora kwa ma3 nilipewa 60,000. So after wazazi waliona ukijana kumbe ati yake kwa mchezo kali chora ma3 akapewa 60,000. So after that my parent wakaanza kuwa serious. Oho ni moretie thirikari kunyita andu ethi aria mareyukiriria na taranda cia ucori makiuga no marehere bururi uguni munene. Vitu ka graffiti wezi chora kwa kitu kadogo kwa canvas. Mtu ataona beauty in it, lakini unaona inataka ukichora palika kwa ukuta unaona inakuwa kubwa, at least mtu anaweza ona beauty in it. Hiyo ndio saa shida yetu. Kama ni mzazi na mtoto wako anafanya graffiti, it's time inafaa uembrace your talent because it will be the next highest income career in some 1, 2, 3, 5 years to come. Thegia ya graffiti gikundi giki ni gicoraga mbica cia andu. Ukiangalia with your normal eyes huwezi understand message iko hapo, but kila hapo kitu iko na symbol ya peace ni dove, symbol ya togetherness unapata kwa hiyo net. So at the end of the day you are trying to pass message through graffiti zenye unafanya. Sikutaka kujihusisha na mambo mingi kwa sababu siku make it kuingia university, so niliona tu badala ya kukaa mtaani ku idol, so nikaona tu ni venture kwa art. Na muthia wa horo matutugana mucoro wa Inoro TV. Ucori wa graffiti ni kionereria hari mbeu njithi ati no mahuthire taranda ciao hari kwiyandika na gutwarithia miturire yao na mbere. Ngiribotera Inoro TV de Nairobi, njitagwo Wanjiku wa Kimani.